Kako je Rusija prešla put od, reklo bi se, potpunog geopolitičkog poniženja 90-ih do ovog današnjeg vrlo odlučnog stava na svetskoj sceni? U narednim minutima ćemo zajedno proći kroz evoluciju ruske geopolitičke misli još od raspada Sovjetskog saveza. Ideje koje su, vidjet ćemo, itekako oblikovale svet u kojem danas živimo. Da bismo zaronili u ovu priču, oslanjamo se na predavanje koje je održao Milorad Vukašinović. On je, kao što vidite, naš poznati novinar i publicista, ali pre svega vrsni poznavalac geopolitičkih odnosa. Njegova ekspertiza će nam pomoći da razumemo te neke dublje struje koje pokreću savremenu Rusiju. Da bismo uopšte razumeli današnju Rusiju, moramo početi baš ovde, sa ovom sada već legendarnom Putinovom izjavom. Verujte, ovo nije samo neko usputno žaljenje za izgubljenom imperijom. Ne. Ovo je zapravo polazna tačka jedne duboke nacionalne krize identiteta. Krize koja je pokrenula sve što će uslediti. I tako vraćamo se u prvi čin ove drame. U turbulentne 90. deceniju koja je u suštini bila definisana sa dve reči: nacionalno poniženje i očajnička potraga za novim putem. Ako bi i jedna reč mogla da opiše emociju koja je prožimala Rusiju pod Jelcinom, to bi bila upravo ova – poniženje. Ta prozapadna politika, nagli gubitak statusa supersile, sve je to stvorilo jedan ogroman vakuum i osjećaj da je zemlja, nekako, izgubila svoju dušu. A evo i savršenog primjera za to. Samo zamislite ovu scenu. Ruski šef diplomatije, znači ministar spoljnih poslova, pita bivšeg američkog predsjednika da mu kaže šta bi trebao da budu nacionalni interesi njegove sopstvene zemlje. Ruski intelektualci i danas ovaj događaj navode kao vrhunski simbol tadašnjeg nacionalnog sunovrata. Neverovatan, zar ne? I šta se dešava kad ste saterani u ćošak, kad osjećate toliko poniženje? Naravno, javlja se reakcija. Grupa intelektualaca okreće se istoriji. Počinju da kopaju po starim idejama evroazijstva, još iz 20. godina, tražeći neki jedinstven ruski put odvojen od zapada, koji bi Rusiji vratio i dostojanstvo i svrhu. I baš tu, iz te intelektualne potrage, izranja jedno ime koje će obeležiti čitavu eru – Aleksandar Dugin. Ajde da vidimo kako su njegove ideje ponudile jednu koherentnu, snažnu viziju koja će uticati na čitavu jednu generaciju. Prelomna tačka je bez ikakve sumnje objavljivanje ove knjige. Osnovi geopolitike nisu bili samo, neki suvoparni akademski rad. Ne. Ovo je bio svojevrsni manifest. Prva sveobuhvatna, ozbiljna vizija za preporod Rusije u novom veku. A sad da probamo da pojednostavimo. U srži Duginove misli jedna velika podela. On celu istoriju vidi kao večnu borbu između telurokratije, to jest moći kopna, koju naravno predvodi Rusija i koja je zasnovana na tradiciji i duhovnosti. I sa druge strane talasokratije, moći mora, koju predvode sad i koje se temelji na liberalizmu i globalizmu. Za njega ovo nije samo sukob država. Ovo je rat kontinenata, rat civilizacija. I pazite sad ovo. Ovde stvari postaju skoro jezivo precizne. Još 1997. Zapamtite godinu, 97. Dugin identifikuje Ukrajinu ne kao nekog običnog suseda, već kao centralno bojište. Kao ključnu tačku gde će se moć mora sudariti sa moći kopna. Za njega to je bila apsolutno prvorazredna bezbednosna pretnja. I nije on tu stao. Bio je zapravo zadivljujuće konkretan. Govorio je o neophodnosti integracije Krima i Sevastopolja u sastav Rusije, o strateškoj važnosti da se ovlada Azovskim morem, o geografskom značaju Donbasa. Ideje koje su tada, 90-ih, zvučale potpuno radikalno, decenijama kasnije postale su deo zvanične ruske politike. Dobro, ali kako se boriti protiv te moći mora? Dugin je imao plan i za to. Njegova vizija je bila jedna globalna mreža saveznika. I zanimljiva je to lista. Tu je Nemačka, ali oslobođena američkog uticaja. Tu je tradicionalistički Japan i, što je bilo vrlo hrabro za to vreme, tu je i savez sa Iranom i islamskim svetom. A Kina? Tu je bio oprezan, bar u početku. Taj stav se menja tek kasnije sa dolaskom Xi Jinpinga na vlast. Naravno, priča nije tako jednostavna. Dugin jeste bio glasan, možda i najglasniji, ali nikako nije bio jedini. Da bismo dobili kompletnu sliku, moramo da čujemo i te druge, podjednako važne glasove koji su oblikovali rusku geopolitičku misao. Evo, na primjer, Aleksandar Panarin.
On celu priču okreće na glavačke. Za njega treba zaboraviti na ideologiju, na komunizam i kapitalizam. Hladni rat, to je bio, najprostije rečeno, rat bogatih protiv siromašnih, a u tom ratu pobedila je američka partija rata i bogatih. A onda imamo Aleksandra Zinovijeva, čoveka sa jednom zaista paradoksalnom idejom. On je bio disident pa se vratio u Rusiju. Njegova teza, pobjeda Zapada u hladnom ratu nije donela više demokratije, nego manje. Da, dobro ste čuli. On je tvrdio da je to stvorilo neko postdemokratsko globalno društvo u kojem je položaj običnog čoveka zapravo gori. Natalija Naručnicka kao istoričara donosi jedan drugačiji, možda tradicionalniji pogled. Ona je bila prilično kritična prema Duginu i njegovom evroazijstvu. Plašila se da bi ta široka ideja mogla da uguši ono što je za nju suština, slovensko-pravoslavni identitet Rusije. A njen opis sukoba u Ukrajini je, vrlo direktan. To je egzistencijalni rat. I za kraj ovog pregleda različitih glasova imamo jednog generala Leonida Ivašova, koji sve to, da kažemo, spušta na zemlju. Njegov vojnički pragmatizam je jasan. On kaže, manimo se velikih teorija. Ovde se radi o jednoj stvari i samo jednoj, o energentima. Moderni ratovi su za njega, ratovi za energiju. Dobro, prošli smo kroz 90. čuli različite glasove i gde smo sada? Šta se dešava danas? Sve to nas dovodi do posljednjeg dela, do samog finala ove priče i pitanja kakav je konačni zaključak ove višedecenijske potrage. Odgovor, ili barem jedan vrlo uticajan odgovor, daje nam Leonid Savin, inače Duginov bliski saradnik. Njegov zaključak je, da se blago izrazim, konačan. On kaže da ovo što se dešava u Ukrajini nije samo neka privremena kriza. Ne, to je konačno razdvajanje Rusije od Zapada. Tačka. Prema njemu, ta dva sveta sada idu potpuno različitim, odvojenim istorijskim putevima. I to nas ostavlja sa ovim zaista ogromnim pitanjem. Da li je to to? Da li zaista gledamo kako se dva sveta, dve civilizacije, možda i zaovek razdvajaju pred našim očima? Ovo je misao koja ne samo da savršeno sumira ovu analizu, već nas ostavlja da duboko razmišljamo o budućnosti svih nas. Hvala vam puno što ste bili sa nama i ispratili ovu analizu do kraja. Ako smatrate da je ovo bilo vredno vašeg vremena, znate šta vam je činiti. Zapratite kanal Geopolitika u AI minuti, stisnite taj like i naravno podelite priču dalje. Hvala još jednom.